Hadin gi babun teli ki jingaj lenti ban penurlong ya ke jingang nut jong ki pajba ka thany umden Haribhoi district. Ban yo ya ke surok ka babha bat ke bathamai bat hadin gi babun teli ki kendhon ki balami ban dawa na ke sarkar ban senano ya ke surok NUS road lane ka nongpo umden Sunapur road. Rengkat ke jing trisitom jong nong mikmat pajba ka thany ban lej yakran sya ki bor sarkar khamtam syau menteri ketenat PWD ubadeiru sembut menteri rangba ke sarkar jela uba perstun tensong. Haga shipol tarik unopra arjar arpsau ki pajba kene kathan gila yolat ban sakhi ya ke jing pentina jong ki bor sarkar ban senano ye kene surok kabalong na nongpo sya umden kabade ke sibenta jong surok NUS road kabajrong arpau kilometer haga jing penbang pisa kabal sau pukandai klur san pholai lak nyopo hajar san spa tengka daga jing kemen ke bakrau ki nong yalam senong kene kathan rengkat ki nong yalam raj kentup ye ki long kmi ki long kpa bat ki samla kilawan ban sakhi ye ke jingwan bu yo mau nong rem na kabenta ban sena ye kene surok bat apa ajin kran usembut menteri rangba ola pentip bahadin kene ke jingwan bu yo ne mau nong rem ka jing sedang ban sena no ye kene surok kan long bej hau benai ban nengkong jong usnam thamai kata haus nam arjar arpsan MLA kathan yung ba meral bons im haba keran hang ne sngi bat haba kenmau ye kijing kentho jong ki babun ki pajba persya ya ke sarkar bat khamtam ya sembut menteri rangba ke jela ha ke baidei bat kijing sena ye ne surok ke bawat ki pajba na ne kathan ru kila penmi ya shibun ki jing kentho ya u kum nong mikmat pajba kathan bat kum juru ya sembut menteri rangba ulabu dagi kentin panmap nau sembut menteri rangba ke jela na ke benta ki pajba ke konstituensi nongpo ki bala kentho daki kentin ki balai paujaj bat ha ke bakum ketiga por ke bawah ban sim ya ke jingkit kli na ke benta ki pajba ke konstituensi ha ke por ke bawah panmap uba meral bons im mula yam rengkat ki umat hakmat ki pajba ke thany da ke bawah laban rap rengkat ke jingkren ha ke sur ke bawah dang yam ulaong bawat apedeng ke bakum ketiga por uba prestun tensong syam lathau lane pensngap ya ke jingken tho jong ki pajba Henry ula pendep yela ke kular ke bawah labu ha ke nehi ke jeka ha ke snem ke bladep kata haus nem arhajar arpulai ha ke wei ke program ke bala penlong dagi nong thanjan kene ke thany ke bala tip kum ke tamasa ri kunai latenrai uba prestun tensong ha ba jingkren ulaong ba ke jingsha kan tho nagi pajba kalalong ke jing melin bat ula kren birianda ke baong lelei ke jingkran jong ki pajba mau undang tre khamba bat ki pajba ru kindang beteng ke jingken tho ru lelei habakran halor ke jingi khun jong sarkar ban wanra yeki kampen roy hapo ke jela ulaong bagi surok ki balong kongsan bha Haribhoi district lala ban pen kentup barok santeli bat kini ki surok kidek badan kamtam hapo kanek district ki ban penyeso ya ke Haribhoi bat ki we ki district jong ke jela namar ke distrik Haribhoi kadi ke wei negi distrik ki badon kam tam hapok ke jela ke bapen yeso ye ki wei pat ki jela jonggeri India ha ke ju ke por ula kentu ki pajba bat ki nong ilam gane kathany bakin ai ke jing trilang habawan ki kampen roy bat omdei ban ya wo lane ya tho ki jingduna hang ne hang tai namar ban poi sa ka thong jong jing job don kam nge jing ye trilang hapadang ki pajba bat ke sarkar rengkat ru bat ki nong mikmat pajba kenang ba onla ban pen urlong ya ki kentin balaju perta dagi babun halor ke jingi jaj benreu nalor ki pajba kathany ki nong ilam senong kathany ki riu pokmat kathany hagani kasngi lai don lang ru ki nong mikmat pajba kathany ki bakken thup yo ba meral bons im ubreu MLA u Dr Celestin Langdo u MLA jongkom sning u ba balajit rani u MDC kan nongpo u ba daw hoi langstang ubreu Chief Engineer PWD Road Meghalaya uba Andrew Umdor ubreu Chief Engineer ke PMGSY Meghalaya uba Arnold Sengkli ubreu Chairman jongga Nong Tulu Matan Marmain Development Forum upa im Vincent Engs im ubreu im jongga Right Nong Tulu ki officer beper na ketenat PWD bat kiwe ki tenat sarkar kentup de yaw Deputy Commissioner ke Haribhoi District u Superintendent of Police ke Haribhoi District lembat kiwe Surak babhan tala urung dajing wanjong isar piteng song Surak babhan tala urung dajing wanjong isar piteng song Ringkap jindon lang isar embisin Latung nasi iya umau nang rin Hasnak kendiak niaki jing shisha Rumba baro angi latup labna Pajba jong kane katang kadong Lada om yo surok te
phong long bala sut la shoda ulong shwa men shwa ki don ki mau sen rang ki mau kin thei ka ba bi sharia ki bale phong dei Ida syadda kat ka hukum kiblay Ladaya usin rang niya ka kintay Kuno kali sen syar ka hukum banle Laday kumno ki hambanle Nadu na nongpo umden sunapur kabanwi hadu pernihat Kabang asutunat kalong bamenta kasngi lala banwan bu ya uneu mau nongrim. Uneu mau nongrim udai ubangin sedang no ya kakam. Sibit endangi ngilayami na katigamadan sadon nihi keban ak drama. Kata kabla tikenabha. Yin ong bau teu selen wat ndi. Kata pala tijinawa. Tambanga ya ledi ngala arben gasni. Keren kat ba keren kam lelei ai baka kam kan keren kam jam. Ban ya kaktin. Ya kata kapengi ong kat tendering proses. Hapo kajelam jo musi irut. In finalize no hapo kanya ka Christmas. Ka walk order min sa ay shen no bat ya ka kam ngakwa banya tu lepai di bangin sedang hau benai benekong jong ahajara posan. Omtang napo nongpo hadum den ya ka walk order jong kanya ka surok nang ni na umden. Hado haberni hadu ngin isu no habenai Januari bakakam kadiban sedang ha ute benai benengko jong snem arajar arbosan ngamla ban klet ikong si miwan bani penduk yana hante po office hakajini don lang ke jomi bak meral bon hak jadi don lang jong UMDC rekat bu tu kap ni ki kenhon nong yalang seng bahalang kejingwan jong ki kelong ban ong hatungnya sengap uprostu nun ong ayu dengan kwa ban ong ya ki kitu ki perlok ki bawan hakatugas ni ku Malaysia hajamu ngalakular ya pi barya kakam ka proses barokhoy ngin pendep apo ubenai ubakat jong usnen arajara pusa kenang bau arajara pusan kakam kat sedang tekala urlong ka burom galit sepi ki pagpak nong sok barok gitu ki perlok lese ki basnuthuk bakla Gitu ki perlok lese kumaong liba merelbon ki ba keren lai project lai poskit. Kam lalei teng ban keren. Ngip yang sio bah. Ya ka jing keren jong pi. Bat nginem sange. Ban le ya ka badai. Kata ka bang kuat ban pensai hakmat jong pi kilong kemi kilong pa ki kun sang labi. San Pokra kilometer sitek kade kesurok ka belajarong nongpo haumden arpo umden hadu hapernihat lai Pokra sitek kilometer Yaka song pisa belamang ru la batai ibang merelbon meneh. Jankot syakasis paklur. Ladaya ken si klik beriu
Bengin aisan hajar tengka sispa kelur ngai mal lajangkot tenrei kan ni ka property ka bangamot bano kabadei ka jong pi ki pajba jong kan ni ka area kan ni kan ne pateng la pateng kan lom ka jingker khu ya kini ki het ki barit ki bapom uniform bat kumju ya ka pateng ka jong ki ni nakaliang jo ka sorkar kam tam ha ka dei bat ka surok dati hajar pelur ni pelur cisnen ngan tu ya pi mentau snen ila ai sanction lengba jong ka PMJ swai jankot syaka praspa kilometer ke surok bat kapisa jankot syaka si hajar sispa kelur tengka kabangin sedang halus nen ubangi ong ka financial year ar hajar arpusau ar hajar arpusan kidon ki project omduna ya ka prapo prateli tangki surok bat kumba arpo teli tam kijingking kabamut sispa tab ki project lengba jongka PMJ swai kan long kecing kerku ya ke jela ke jungi barokoi nang ta syusyu na ka state plan mentau snet om tuna ya ka si hajar sispa kelur kabangi ai sanction si hajar sispa kelur ka state plan si hajar sispa kelur ka PMJ swai hato ya ken no piki hap ke balit ngaduna abhai kejikai saus pa kelur ka CRIF niong ken no pimi kanu sispa lai poklur kata kapiong ka IDF ken no pimi kanu nangka susu ar hajar kelur tang ya kesurok nak wall bank total lang tami kanu bat ladengila ban pendet ya kane ke jimbang pisajong hadin ar laisnen nang ning yo i ke jingkala jong kamegala jong perkui menai madu Merelbon iong ba hapo Kariboy district kidon southly ki major district road kami iong ngan at sa kawe kamday tang sao don sat bat kata kaday ke western bypass kaban mi hangte hasumer bat kaniru nga olfi ke western bypass kaban penmentoy ya ka east Khasi Hills bat ya Kariboy district kaniya nangte ngapo lat maureng bat kami hang niya po lat sumer kita kideki kam ki bangile kiba ngangek skem ikon samla kilong keme kilok pa kinyo i ya kini ki development kiba pasorkar kawan kai ka pangakwa ban om nang ni kolok nadu kinong sengsarsno hadu kinong sengsyar ya kesorkar bat kumju ru hier kam hapo bat kata kolong kinong sengsyar halaying halasen kae ke program leni ka agenda ka demikian kum kinong sengsyar ya kejela ni kwa banyo i ba kejela jong ka kiu sijro kum kinong sengsyar rat pi kwa banyo i ba karat jong pi
ka pernai ka phuk ka itenat bat kum kinau sengsyar hayeng hasen ngam tharai bandon ki kmi ki kpa ki bom kwa ban yo I bakayeng ka sen jogi ka pernai I payim jong I menai lakiran ni kabadai ke payim Vincent sim agawang ipan mam na I sembut menteri rang pak terus saya kadang gano kabaki nong song senong ni ada kumpen mong pi nawan dom suyo isa nakaliang jong ki pagba ng song ngayeng yang ni wan map itu yang mesti kita ngijing duna kita konsumsi kita mong ngelakuin kereng benyo wat nam suwi wan nam thoi gini and itu sim bagi dei ngijing paka gitu ni pagba bat pin priang ye kireng jing suren babi pilang kerku ya kijing erap ki babun ki bakum u nong yalam menjong jela tindon ban sakri om tang ya kanong po konsensi om tang ya gri boy benre jela ni bro kowe kanong po om den sanapur ka di gawe ni kita ban ngisrutu biang bakine baro kisurok ki badonkam kabakan thup ya kene kanong po dan sonopur road ya kabagi labu ya mau nongrim menagasi ban sedang no ya kam shen hobnai Januari kabakan thup ru ya ga surok na umling seputar kema kabapeniso ya ga western riboy sagawai gede ga umsning jagi road kabaya lengba ga mau hati sonidan bani sepo trai siang bersagawai gede-gede ka lat umsau benlek benmi sepo mau maram ya I deputy chief minister badon borom jongi hagawede bat kini ki surok ki bakham dan kam slogan ai kublei kerpang ya I ya gejing simkhia ga jongi ya gejing I jengai ga jongi kumno ban penio sanction lani gijing penmang pisa ki babiang na kabenta jong gini ki surok kubli sibun sa ya gijing simphia ga jong pi na kabenta gini ki surok ban ngi sutu ba gini ki southly ki major district road hapo riboy kilayo ya gijing penmang pisa hapo ka tenir ga jong pi hapo gijing long leader ga jong pi hapo gijing yalam ga jong pi ban ngamar cidru bonong bagiwi ki state road ki surok senong ki bapenyeso na gawi ki senong sagwi ki senong ru inang yo kaju ko jingkerku na pi hagi por ki banwan ban pentikina begitu ki senong ki bampadio yang surok ko babiang bakin yo mendak sengi abangidat na hagani ke jaka kapan ken mau yang ngaru habangi phaidin ya ki jinja lane ya ki mati ki baga sarkar kalale dan hagajing penmang pisa juga dengan senem arhajar arpusan ke budget kepala dep ban penmang lembaga sarkar jela apa gajing elam gajong u menteri rangba Sri Konrad Kesangma ki deputy chief minister gijongi hagaba gajing penmang pisa naga benta ban penbahaya ki surok apo ke jela ke jengi baru kowe ka bom duna ka ar hajar cispa lai po pelur tengka ban penting kena
ba ki surok ba pher hapo jong ki dong ba ki snong jong ka dong ka than ki jungi kinio ya ki jing penmang pisah ba gilong ki ba don bok hadin ki jing yai ap ki ba lakat tu kat nesnem kum ba ginong kren sakmat ki la kren kamlong ka busuk ya ka sorkar ban ai ki jing penmang pisah sisin ai balarangin persyang ban khen ya ki jing penmang pisah ya ka ni ka surok kanong po sa umden lembaga state plan badna umden syadu sya senapur sya porong hona bernihat seti lembaga PMGSY kelajan kot sya ka sispa kelur ora ar la dangin khailang iki kamdei ka besuk na ka benta ka sorkar ban penmang pisan bagi jigdon kam ki bobun ki surok ki besniu ki bolong kumni kamdei dengan nongpo umden ka surok ka besniu Pada hoi la keren menir village po Southwest Khasi Hill, village po East Giant Hills, village po Garo Hills, kadang don si pun ki surok ki pasti. Berketong jong ke sorkar kalong ban penbahai kini ki surok. Berkene ke program ke beginang ke skiro ke ka wei ni ki sinjam. Ki ban penting kena begini ki surok ki benang don kam ban penbaha lala ban penbahai ki. Namar kata habang ape ya kani ki jing penmang ngakan mau hagapor mensua permanang sedang ya kena kesurok lembaga NEC ladangam bakla hagi senam kat kendai spa kendai po penriu na kendai po pra komtai itu kisnem kiba layo lembaga funding daga North Eastern Council ke Singgelin nanong po sudah Sunapur kejing penmang pisah galong gaberit bat hagajing long Emily kejonga hagini ki nerus nem siteng i gibalale hagabade bat ke project bede bat kilenti ki sengkin kadai ke sin ka benang konge ke benang yo sanction ka bahe kat ni bala jan mi klur ban pe ki zero boleh suun sa boleh suun kilabun kinot nomor ladi lagi pau klur Isa yo sanction surok balak bendai lai klur sau klur bakuta ter. Kani kenong po umden ke balak kot sa sau po kundai klur san po lai lat nyau po ajar bak san spa ka ngan la chaju hikmat. Kani cicai ba dei cicai. Boleh sebut sa ya gajing sebut mensim gajung pi ya gajing la gajung pi gajing trelang bat kini ke officer ke bi gajungi ban ai kini kejing penmang pisai kini ke surok ban ngamar tin menong bagi leyo ban pendai bat fi ti pin sakren pin sabatai hi siwit balanon sedang berpentre ke kambat ke por ban pendep hak po mai hin sa pensko pedeng jungi pai nok sok komong iki menit kan ngin kailang le sabat kini ke surok kabanan ni kaban mi sapo Sunapur kanir komdi ke malu-mala ke penmang ke pelopoi saka sau penyau klur arab rolak kadwe hajar umdan kalong sisa gading kemen mau ipi menir ada ngin kailang kini kila jan kot spa kedmar kata gani gede kesgi kawakum kinong somsnong gede ban ai gading songu ke bakerbang ya kibala le bahai ni gede gejai kendriu ke bakelet bi ngijuklet ya kibala le bahai Kibala yarap, kibala tristom, tendre ngasngaw ban penpau, ya kipat pak nok song snong, ya ngaro kum nong mikmat, bagi ai kejing kumulai ke bakerbang, naga benta isa perstun bagi sorkar, kibala sim ya kena kesenjam, ban penurlong ya kena kesurok. Haga ne kejuk kejing sanction lengba jang skim PMGSY itu, mendai tangkani, kidang don saartli kesurok. Kabadai na umden kentup ban penbahai kini surok po umden nangka syumsit syumping kabajrong kumba san kilometer kaniru ada pan sanction gila khotten da baksa gawiru kabasa san iwi chispa mit san iwi kilometer kabadai kaban nakanik sunang sokhar di Jerman nai ban penyesok wakaneka umden umrang road kanir ada pan sanction namta gijing bentoy jeung pai ba ban penbahai ke surok ban ieu marutin menong bagi senen ki badangwan kidang bun ki project ki bakung kini ki nganang la ban yo
nam tak jing mentoi jong upat ba hi baro Dehanai ngidon haka imlang kasalang ngisyam sibun kijing syam. Lara ka surat kasmiu namar mangidon haka imlang salang kidon ki basmat ban lek peni ba khwaido asurok. Sasandur pelak media badiatu baka surat kasmiu. Lara ka surat kasmiu kidon ki grup ki balai tema si trailer ki ong ngilar repair ka surat. Kidon ruk ke balik satkan. Kidon ruk ke bayar banyak ke minister ke social media. Tuhan rei hapeng jong kene ke lenti yai. Don kiri orang ba ki baong. Kadon ke benta yang aru. Ngairo yo MLA jong pi nanompo ba meral bon. Hapeng gijing tunju ba gijing ki une jai. Bunsin ngai kendo ngom ba meral sana pilek. Ngalai kendo yo minister PWD, Deputy Chief Minister. Sa sisin ngai kendo yo ba meral ang sila pilek. Ngan hak penting kena bangan di kendo yo siam mandakas ngi kasurat dan yo temlong surat. Ngatrai pilih bangai gajing takti siraun. Ye ba meral. Ila treistom. Klem da utturoi yalade. Ba't ka ba kampong san ngaku ang ni galong amni mangayaro imadu mo baro ni ong imadu mata ka singi don argut ki madu kosong hagaju usuki ya isar prestun ka wei ka banga ngasno tunat galong sisin ba ilong kani nginiale ano mo tikna bet bakanlong imjo artatin Yangi ki balong ki nong mikmat kita ki politisan ki baong ki pai ba ki seong kisnap ki politisan te ki kena baik bangi tok sibit janwit pada pipai social media kin seong la jan ki election MDC ki wan bu kay mau nong rem Tuhan rei ku mga ong ipingi don haka imlang salang kini baro kisahindur ya karoi kapar kejongi ubayaro utu ubatim utu ubai jingmut babha utu ubai jingmut basne utu henry hakabakut kajing bha kajo ngai kajingero ya deputy chief minister jongi ipelai por banwan dalade bat ngasno sarong ru bakadon ke tim ke baklan hapdeng ki armut ki deputy chief minister bat chief minister Sri Konrad Sangma hagabai day bet kisurok penroy hakish ang bet kislong maper hakane kajela kajongi nganom kwa aban kren sa pang kaumsling nganiyo ayu ngadra imadu uru insa penpena kendiak sa pang jongi uru ja ayu sa umsling tiada kalian kejonga ngatular manom kren bun ktim menem setiap ngangaong ba yaw nongnya kali jonga kampen herlik hendit ban poi kloi anda ula penherang ong tete pensuki sama te lo meretak sengkai tengang sutu ba kajing ya upai ba sisa kadon nakado ba kasurok kamlong syu kasurok ka baha kayong nadu kepor banga kadang yong usnyu kamut nadu kepor banga kadang sebelah kadang kaju kasurok ngiri pere kaju sikaju Tengah kerman mementa sisin lese kasurok kir sasina da katu ka machine mo kaban tangnya karong bat farol umdai ka basyo te ada kakti ngam ken mau ka terminologi namar ngade doktor breu tengam nangar ka tin engineering mo teso sarong menong ba katim jongki engineer jongi ka don hang ne mata kesni kane kamle ka jingpen bit yana no kane ka de ka duty baka sorkar ka don Bat kadai ka duty ke bawah minister in charge ya kadai ke department ukitkia banong ka surok na nompo sa umden ka ban mi sa du sa bernihat en sa sedang no menteri arpo saw benai dena kalian kejonga ngakit bok kirwiang ya ima Preston Sir Preston nang ya syakmat hakalenti ya kejongpi bat hakajingwat benia kejonga Mongilayo kejelana du usnem kat kendai spa nyopoar hadu mentah
PWD minister ubala sanction bon tam ke surok rong dei madu presto ngatarai pihak penyatapti kata kiba bon tam ki surok la sanction hagapor ke bamai ilong minister wapwe ya ke PWD Pidan kam projektor ban peni film ni pidan kam projektor nak bentai ki awareness program jongpi pon singi ni ai wai shapi pran nyau lai wei kendai hendru ar nyau lai